Online časovi srpskog jezika i književnosti u školici Zavičajko namenjeni su deci u dijaspori uzrasta od 7 do 18 godina. Časovi se realizuju u manjim grupama, a mogući su i individualni. Program je prilagođen uzrastu dece i njihovom nivou znanja srpskog jezika. Sa decom radi profesorka Marija Bijeljac. Kako da upišete dete u školicu Zavičajko? Jednostavno je. Pošaljite nam mail na adresu zavicajko@gmail.com. Pozovite nas ili nam pišite na WhatsApp i Viber. Broj je +3 81 60 16 25 714. Posetite našu Facebook stranicu casovi.srpskog.zavicajko i popunite elektronsku prijavu. Upis je u toku. Čekamo vas.